هاتنش بۆ پشتگiriya Kobanê bi taybetî, Şingalê bi taybetî, gelê Kurd bi giştî pirsgirêka mehemiyan e, pirsgirêka gelê Kurd e, dijmin bi rola xwe re dibe, ji mehemiya tê xwestin pê dibî ku em hemû Kurd di vê wexta zirav û teng de yek girtî bin, destê xwe bidin hev, bi yek helwestê bi yek gotarê li dijî dijminan derkevin, helwesta xwe gotara xwe bilind bikin, piştgiriya yekitiya gelê Kurd bikin ku dona pêr li dihokê hat ragihandin, bi alîkariya gelê Kurdistanê li başûr, Serokatiya Kurdistanê, Hikûmeta Kurdistanê pîroz dikin, li vê welata jî gelê Kurd her û her yek e, ma ku partî rêxistin dezgehên Kurda yek bin, bi yek helwestê bi yek gotarê li vê wexta ku yekitiya gelê Kurd tê xwestin derkevin, helwesta xwe diyar bikin, bi yek destî bi yek hêzê ji mehemiya tê xwestin. Li va welata jî dema ku em piştgiriya pêşmerge û hemû şervanên Kurd çi li Kobanê çi li Şingalê bikin, bêşek ew ê moralê wana xurtir bibe. Yekitiya gelê Kurd dixwaze ki yek be. Her û her gelê Kurd tim û tim di dîrokê de jî yek bûye. Lê hêvî û daxwaza me a gelê Kurd ew e ku partiyên Kurd, rêxistinên Kurd jî yek bin, dengê xwe bilind bikin. Wextê ku Kurd yek bin, bêşek wê hevpaymaniya navdewletî pişta Kurda bikir wek çilo li başûrê Kurdistanê hemû dewlet li Xwedî li gelê Kurd derketin, piştgiriya wê kirin û nehiştin bi Daeş û dijmin nêzîkî Hewlêr û Duhok û bajarê Kurdistanê bibin. Her wisa li Rojavayê Kurdistanê jî wexta ku helwest û gotara û partiyê me yek bin, nêzîkî hev bin, yek artêş hebe, yek hêz hebe, bêşek wê dewletên navnetewî wê hemû dewlet Xwedî li me derkevin. Wexta em demokrat bin, mafê mirovan biparêzin, bêşek wê Xwedî li me derkevin. Tenê ev ji me tê xwestin di vê wextê de. Gelek şaştî hatin kirin mixabin, em gihan vê asta hanê. Dîsa dikare ew şaştî bên tune kirin, yekitiya Kurda derman e, dikare bihêlin ku xelk Xwedî li me derkevin, wextê ku em bi mafê mirov re bin, em li dijî dijmina derkevin. Ev dijmin Daeş dijmina insaniyetê ye, ne tenê dijmina Kurda tenê ye, li dijî insaniyetê ye. Em ana li ser xakê miletê Kurd bê dewlet li ser xakê li şûna hemû miletên cîhanê şer dike. Ma ku dewletên cîhanê Xwedî li vî miletî derkevin, Xwedî alîkar bin pê re wê Kurd tu cara di şera jî neşkestine. Ev ji bo dîrokê dibêje. Tu cara Kurd di şera de neşkestine. Tenê li ser masayên gover di siyasetê de têkçûne. Wexta ku helwesta Kurda, siyaseta Kurda jî yek be, bi yek helwestê wê hemû kes, hemû dewlet, hemû gelên cîhanê Xwedî li Kurdan derkevin. Ev tenê ev ne banga min tenê, banga gelê Kurd e ku yek bin, bi yek hêz bin, yek artêş bin, yek rêxistin bin wê xelk hemû Xwedî li me derkevin wê em ê bi ser kevin û bêşek serkeftin para gelê Kurd e. Em ji bo spasiya Holanda bikin hatine bir. Weke ku hûn zanin raya giştî zane. Holanda jî bi çend welatirê xwe yê şer beşdarî şerê li dijî Daişê bû. Em jî îro ji bo ku spasiya xwe bikin, em hatine bir pêşberî wezaretê civiyane. Rêkeftina Duhokê bi rastî me pir kêf xweş kir. Serê me bilind kir. Bi vî awayî dî dunya alem dizane ku Kurd demên dijwar da dikarin dest bidin hev, mil bidin hev, yekîtiya xwe pêk bînin û li dijî dijminê xwe têr koşin. Ev serbilindaya me Kurdaye. Bi hêviya ku ev yekîtî bibe destpêka yekîtiya seraserê Kurdistanê, yekîtiya hemû gel ku ji îro pêva dijminê me nikarivin zulm û zorê li me bikin û em rojek zûtir bigîjin azadiya xwe. Ya? Evet. Bunu görüşmeyi yaşasın. Biji, Berhadana Kobane,
برخوادانا کوبانه بیجی یکی دیا گل کرد بیجی یکی دیا گل کرد یکی دیا گل بیجی برخوادانا کوبانه بیجی برخوادانا کوبانه بیجی برخوادانا کوبانه بیجی برخوادیا گل کرد بیجی یکی دیا گل کرد بیجی برخوادانا شکاله بیجی یکی دیا گل کرد بیجی یکی کوبانه شکاله کوبانه شکاله کوبانه شکاله بیجی یکی دیا گل کرد بیجی یکی دیا گل کرد بیجی کوبانه بیجی شکاله بیجی شکاله بیجی یکی دیا گل کرد یکی دیا گل کرد بیجی برخوادانا کوبانه بیجی برخوادانا کوبانه بیجی برخوادانا کوبانه بیجی برخوادانا بیجی یکی دیا گل کرد 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 والله میروش با پشت بگردیا کوبانه هاتنه و ام پرکی خوشم به یک بونا کرده لکردستانی به سروکیا مسعود برزانی ام پرکی خوش بون به یک بونا کرده براستی امش بو بی هاوی هاتنه و بجی یک بونا گلی کرد حیا کرد نبن یک اما هرن یک بیا وەکی ویندەنگ دکن سلۆگان خۆ پێشەندارش بشمتێ بێژی ڕێکەفتنا دهۆکێ بێژی بەرخوادانە کۆبانێ ئانگۆ ئەفدێ بویێرێ هەری گرینگن درۆژ ئاڤایە کوردستانێدا سپاش بۆ سەرۆکاتیە هەرێما کوردستانێ کۆ ڕێکەفتنا دهۆکێ بوو خودی سپاش بۆ تەفدەمێ سپاش بۆ ئەنجومانی نیشتیمانیە کوردی کۆکارین vêkê dîka û vê serdema hezdar de vê rêkeftinê hemzekin hêviya me ji waye got warê praktek de vê rêkeftinê zûtirîn dem de pêk bînin ji bo em bibin yarîvan lêstoka navnetewî de ne em tinêmîn kevir lêstoka şetrencê de. اجبرون جبو کردستان، جبو کوبانه، جبو شنگاله، جبو کردی ما، جبو آزادیان ما، از خوازم هم همو یک بن، از خوازم هم همو به هفرا کار بکن، هم کردن هم درک یک بن. کردستان نبه گلم نه یک بن، از بيت اشتیرم و بر از الگلم. ام هاتنا بدنا خويا كنج عالم كرد ام يكن ام اشتيت خوازن ام شرنا خوازن اتم براتيت خوازن براتيا اوروبا خوازن براتيا كردات خوازن يكبونا ملتي كرد دهوك هوليري سروك مسعود وحكومة اقليم اريكاريا ملتي كرد بارتي كرتاي هر شاري ففرتكن ام قالك سباسيا ملتي كرد كنجو يكبونا ويكبي ودنجيم الجهاني ده يكبي ايرو اوروبا وامريكا كف اريكاري بيشتج مرقو امجي دستك بن وبرابن جبرا بس اريكاري فبرا بكن حكومة اقليم ام قالك سباسياوي كن وسروك مسعود قالك اريكاري ملتي كردتي وهر بيجي كردستان بيجي سروك مسعود كردستان هيلب هيلب كردستان هيلب هيلب كردستان هيلب هيلب كردستان هيلب هيلب كردستان فرايهايت كردستان فرايهايت كردستان فرايهايت كردستان فرايهايت كردستان هيلب هيلب كوباني فرايهايت كوباني هيلب هيلب كردستان هيلب هيلب كردستان هيلب هيلب بشمركة هيلب هيلب بشمركة هيلب
ام زیاده کن چون ام شاقی داعش هست که هنگش پشتیبانی آمد کن و سربخویا کردستان وای که پرگیریا که بکردستانی اوان رسیده بکن درندان که نیونراتی و حمیات کنه عسكري مالي صومالي جلك زرع بدات وجلك زرع عسكر organizasyonu ki yani ne terörist hayat, ne tek terörist hayat. Yani düzce devlette yani bu ise işte devlet tek terörist hayat. O için yani çekiyor olan devletlerin, o çekiyor Darüye ki Ağustos'ta En we doen het ook namens de wereld. En dat weten we ook gewoon dat het hier gisteren ook wat het in Canada gebeurd is. Dat kan ook overal in... contact wordt gaan we elkaar worden voor Koerdistan. Dus was dat die verteld is over de... Alsjeblieft, dankjewel. Dank u. Succes nog. ئێمە بە خۆشحاڵیەوە ڕۆشتینە ژوورە و هاتن بەرەو پیریشمانەوە کە نامەیەکی ئاراستەیان کرا وا قەرار بوو کە بیخوێننەوە و جوابیشمان بە زووترین کات بدەنەوە بەڵام بەڕاستی من لێرەوە دەڵێم بە میلەتی خۆم کورد ڕاستە ئەبێ ئێمە پشتمان ببەستین بەم هێزە گەورانەوە بەڵام یەک شتێکی زۆر گەورەیە کە کورد ئێستا یەک بگرێ یەکبوونی کورد بە تەئەکید کوردستانێکی گەورە بەڕێوە ئینشاءالله هیوای خۆشی و سەرکەوتن و کۆبانیش بەڕاستی کۆبانی تۆ تەنیانیت هەموو کوردی لەگەڵی کۆبانیە و ئێمەش لێرەوە چیمان پێ بکرێ ئینشاءالله لە کورد تەقسیری نادەین و زۆر سوپاس و کاتێکی خۆش داخوازامە و ئارمانجامە و سوپاسیامەش بۆ هەمی مڵەتی کورد بۆ ڕۆژێکە ولو ببنە یەک کەس نەکارێت ڕۆی مەدە بسەکنێ ئەم کورد یەک بن کەس نەشێ دژی مە بسەکنێ ئەم سپاسیە هەموون پارتیە کوردستانی دکن هەم سپاسیە سەرۆک بەرزانی دکن بۆ ئیرۆ دیفاقیە دهۆکێ ئارمانجا کوردە هەمووکا پێکانی و بێ دەمەکە درێژ چاوێمە بریارێکی وسا بوو ئەم سپاسیاوان دکن و هەر بژی کورد و کوردستان ئەمە بگەل بێرێ کۆم بین وەکو کوردت باش و ڕۆژئاوا و فەرقە کەسێکیش مەینە بەس وەکو پشتگیری بۆ بێ سوپاسنامەک یا بۆ دەولەتە هۆڵەندا ئەم هاتین سوپاسیاوان کە پشتگیریە ملەتێک کوردت کنێژ بێت پەنگابیە بیکا و دانێ داعشە ترۆری سەر ملەتێک کوردە هاتی ئەوانە پشتەبانیان مەکری و هالیمە کری وەکو حتا چەندێکی ئەم هاتین سوپاسیە شوان خواتن ئەم مەمنونێت توانن و بۆ دووەم شت بۆ بێ پێک هاتنال دوهوکێ و اف پارتی کردانی که یک بینو گشت نه ایکن ام جد الخشامه بیدی سهر وصام و ام هی بیدارن همین ملت کرد بتا ایک دنگ و ایک ری و اب دجمنه تم کبتو و جه سرکتنا ملت کردت ایکتیا ملت کرد. چونا پشمرگی شهرما کردستان تاوارا کوبانی چه هستک جمعتب چه بود؟ والله بری هر تشتی وقت بیشه سیدای جگرخوین دی بیشه دبی بله دیواری خانی مدانی لیکونه بین یک ناچمی خانی گاوات الیا من گزدکی دیشی لاشه من همی سراسر دیشی کرد بیشن ایرو بین یک نه وقت روزا پارتیای و احزابای براسیوه و کوبانیجی اد بیشن دل کردستان روز آباد. کاری هم استکیش. بله؟ نه السر چونا پشمرگی کردستان بود تاوارا کوبانی تا چه تو بیشی؟ والله بيجم أبا وقت بيجي قابة قال لك درستي وقابة قال لك باشي وأنت خوازين بيجي بشتا بيشمرقا بدون إيرو نوقتا بارتياي براستي
بله و گلکا پیروز بی قرافتی گلکا جو خدا بی ابروکه پیشمرگ کردستان در باز ببید چت پارچه که دیگه کردستان بروانی جیب کرد اوه برب دولت بینه ویا و ابروکه ام وکو دولت بینه هجمارتنی ناف خلکه که ده حتی خلکه محسب نکد و ده صلاحیت دولت جمعی بس نشانه تنده برب دولت بینه ویا اوه نتشتکه بچی که تشتکه گلک مازنه بو ملت کرد ناوه که مازنه و جهه سرکتنا ملت کرد و ایشالله دجمن ده پیشکت و ده شرمزار بدن حضرت ملت کرد و کردستانی جبو زاروی کردستان زاروی کردستان چی لی هاتنه؟ مرنه کیا کشتنه؟ داعش داعش چیه داعش؟ خلقي بيسن چی دکن؟ خلقي تمرين وآخر داعش ای باش دست به که نام روند کردی لهولند هر چهار پاچه کردستان آمدن بیت دنگ و بیت رنگ لجیر آلا کردستانه دست به که سپاسی حکومت هولندی بکر و یاد دوی دعوا هاریکاری زیاده تر دیجی حکومت هولندی دکن شرمی و کرد دیجی تروره چل باشور به چل روز آوای کردستانه. ابروکه ام وک سپاسنامه کاتبین ویری کن ببین بو پشتگیریا خلک کوبانه و شنگاری بکین سپاسی حکومت آوران داد کین که پشتگیریا مکری و داخواست مجه کر که بردام من سر پشتگیریا گل کرد بو در خسنا داعشاش هرما کردستانه و جین داگیر کری لروج آوای ام ایرو کرد تبهاتنا هر چهار پارچه کردستانه دام پشتگیریا کوبانه بگیرن و ما هذين كربو حكومة هولندية عالمة بكيش بقولوا جماعة إيرو بدي سكنين و قرك تشتم بيك هاتبن خورتما درباس بون و سپاسیا وجه تونو ها و بيجي كردستان. سپاس. پیشمرگی کردستان ده چت کوبانش بو وی تشتی چت بیجی؟ والله مدجن بيجي پیشمرگا و بيجي سروگ و بيجي حمو علیکاریه گوج مرتج هر چهار پارچه کردستان. ولی از ابرو که وقت افراد گفت کرد بری آماده بود نوبه مشهد بو هسته خودر برم بو او ظلمان کوبانه و شنگاره و گل کرد دکرن درستی بو مزور نخوشه هم آماده اینم خینا خوب جان خوب مال خوب حمیده هم آماده بین گل ملی پیشمرگا خبات بکن بو آزاد کرنا گل کردستانه ایرو روشم لفیدنا کو ام سپاسیا ملت کرد بجهنا هولندا وكي ملت وكي حكومات وكي ملك وأمجارة بيش نكو ملت كرد ممنونة برجالبونا ويا نقال باهيزن جهاني كويرو روج داعشي بمنظمة إرهابية قريش وبومباران دكن ودافازية لواتكن هروها كو بمبار كرنا وينا نتني الباشور كردستاني اللي بليجي ورجلات كردستاني تبلي بكن ولويدجي ايرو روج وانا كاربن بمباران بكن وتنا بكن لويداري وهر وهاجي من الفربون كمجواره بيجن كو مساله فنابري كرد ايرو روج لسر سينوري ترك وسوريا يعني باشور كردستاني روج ابای کردستانی و باکوری کردستانی کو ایرو روج لویده روشک گیلک آوارتدنا و یارمتیه بهتر بدنوانا و سر ایشیوانا بسکن. دور سپاس. جبو رکفنا دهو که تچات بیجی. قابك قالك بيروسها ملتي كرد ابو 3 سال كتا صالات شارع البندي ويدريبو بندي في قابا هاي مزنبو تمام جي شعبي ملي بو تشتك بريك بيك هري سري ايرو روش بيروز باهيا واكا ساتكن اذا احمديك شاندن ولبرو نشتن واب قابا عافيتن لي امجو انا بجل سر عديت خازن قرناوي العردي نكو وكي يا هوليري ياك ودول سر كاختا بمينه ملتي كرد ايرو روش بارتي كرد ايرو جتي خصن كو بري خو بده ايش ملتي خا نما ازيها بيتي دا نما بارتيبونها بي نما ابشها بي وابشها دي تري هبونا وملتي ويا وهبونا في ملتي اگر اون خازن تک نبن ايرو روش دا دبون بركز غريكاوي والجور دافازي وينا ايرو روش سك دیو داخوازا سروک هرمی که مسعودی پارلمانتوار کردستان اریکر کو پشمرگی کردستان بچ بر روانی الکوبانه بکر دوی درباره دا چه هات بیجی قابك قالك بيروزا
یەکەمین جار لەشکر ji وڵاتێکی di NATOda karibê ji parçekî dîtirê ji Kurdistanê di welatê NATO ve derbas bibe û herê welatekî dîtirê gavekî gelek mezin e. Gava Kurda karîbû vêna pêk bênin mena xwe Kurda daxuya kirin ji cîhanê temamî re ku ev hêzeka ev milletê hana pişt pê tê girêdan û dostekî rast e. Heger newlo jî vana ev riya hana ji ware nedihate dan. û ji bo milletê Kurd jî di dê xuyakin çilo bi dijminê xwe re bimeşe îro roj. û dijminê jî sed hesabî jê dike îro roj û nema karibê zêdegaviya di heqê Kurda de bike û zanî bê birakî wana heye li başê dîtirê û li aliyê dîtirê û bi dil û can û bi mal û mewdan û zarokê xwe jî piştgiriya wana. Spasiya wal ser vê gavê.